Dibin duruşmaya çanda demokratik bisaziyên demokratîk pêş dikeve û bi hazirtiya çasit delegeyan ji hemû saziyên tevgera civaka demokratîk yên civakî û yên sivîl çaremîn kongra tevdemê navenda aramê dîkran ya çand û hunerê li bajarê Rûmîlanê birêve çû. Weke her kongrekî û ser pêşniyarê delegeyan bi hin guhertinan rabû derbarê warê rêxistinî û sîstema hundirîn. ایرو تبگرای جواک دموکراتیک پشتی کنگرای خواهی سیامین هند زان گله گوهرتن تیره چه بون ایرو چهارمین کنگرای خودت خوازه گوهرتنی مستر جی بکه دوان گوهرتنا ده دوکت نرین آمده گوهین کنگرش خوا بردوامه و گوهرتنی چه بین دوان گوهرتنا ده گو جواک سیویل آنجی تفدم خواه ورگرینه وک قادا سیامین به اکتیفتر برانگه که خورتر گوکاره به همور خسنین جواک سیویل نوا خدا کم بکه به دنگ جواک خواه ده نوا خسریات دموکراتیک ده شبر امدزانن لسر خسریات دموکراتیک لسر روجاوه کردستانی گلک مترسی هیا دمات نورا جواک و سیستم هایده اف گریدان تنبه هنگجی لوازیه که مزنه بشی کنگره سیامین یه تفگرا جواکا دموکراتیک سال 2018 ده تفدمه کاری خواه گوهر گو کاری سیاسی و ریفورنا هریم روج آوای کردستانی بو کاری جواکی و ریخستن کرنا جواکا سیویل ام جی و کملا ما في مروفا وك كملا خوش سازيه جواكا سيفيل دبينا ام پر كيف خوشن بهاتنامج في كونغريرا جبر جيانا ديمقراطيك و سيفيل او هدفها هر كسيه جبو قل كارب براست رنگي كي آزاد جيان بك هيفيه مهنا هر و هر ريخستن زيده بب سازيا سيفيل اي جواكي ويه ريفبريه برنگي كي مدني هين وهين بسپورتر بکار بینن او جی دریا پروردیره داویا کنگر ده غریب حسو و روکن احمد وکه هفسروکاتیه هاتن هلبجارتن و انجمن کریفبر جحشته کسی جی هاتن هلبجارتن تفدمه داویا سال 2011 ده هاتیه دامزراندن و بو سیوانک سیاسی و ریفبر جهریم روش آوای کردستانی حتی کنگره سیامین سال 2018 ده پاش را کاریوی بوری خستن کرنا جواکا سیویل دارا برکات کردسات نیوز رمیلان